नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमोगाचो युकार. पळूया 4 वरांच्यो खबरो. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड हांची विरोधी खासदारांनी संसदेच्या भायर नक्कल करून तांचो अपमान केल्ल्या खातीर भारतीय जनता पक्षाच्या किसान मोर्चान दिल्लीत प्रदर्शना केली आणि काँग्रेसचे फुडारी राहुल गांधी हांणी माफी मागची अशें सांगलें. या संबंधान उलयतना लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी लोकसभेत सांगलें की आपल्याक ह्या खासदारांक निलंबन करपाची इत्सा नाशिल्ली. खासदारांनी संसदेच्या मर्यादेचे पालन करप गरजेचे आसा हे परत परत सांगून सुद्धा खासदारांनी संसदेच्या नियमाचे पालन ना केल्ल्या खातीर आपल्याक तांचे निलंबन करपाक भाग पाडले. देखने के लिए भेजा है सदन में, तख्तियां लेकर भेजा आपको. आप चर्चा करिए, संवाद करिए, आपको मौका देंगे. पर आप आकर कहेंगे हमें निलंबन ही करो, ये तरीका उचित नहीं है माननीय सदस्य. नो, आप नियोजित तरीके से आकर सदन में तख्तियां ले रहा कागज फाड़ के हमें निलंबन करो, फिर बाहर जाके कहते हैं हमें सस्पेंड कर रहे हैं. मैं किसी भी माननीय सदस्य का कभी भी निलंबन नहीं करना चाहता. आप सब मेरे माननीय सदस्य हैं, आपको जनता ने चुनकर भेजा है. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आयज लोकसभेत सांगले की सरकार पत्रकारांच्या सुरक्षेविषयी कटिबद्ध आसा. राज्यसभेत विचारिल्ल्या एका प्रस्नाक जाप दितना केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सांगले की अस्तंत बंगालात पत्रकारांची मारपेट जाल्या ही वाईट गजाल. विकसित भारत यात्रेची खबर करपाक गेल्ल्या पत्रकाराक हिंसेक तोंड दिवचे पडले. खेरीज पश्चिम बंगालाच्या कांय लोकांनी विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या गाडयेची तोडफोड केली. मंत्री ठाकूर हांणी सगळ्या राज्यांक पत्रकारांक सुरक्षा दिवची असो उलो मारलो. मिडिया लोकशायेचो चवथो स्तंभ जावन आसा अशें मंत्री ठाकूर हांणी सांगलें. तशेंच संसद भवनाच्या परिसरात काय खासदारांनी उपराष्ट्रपतींची मिमिक्री करून तांचो अपमान केल्ल्या खातीर आलोचना केली. संकल्प यात्रा चल रही है, सभी राज्यों में गाड़ियां चल रही हैं. पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर उनको तोड़ा भी गया, मारा भी गया, गाड़ियों को बंद भी कर लिया जाए. पश्चिम बंगाल की सरकार उसको रोके, वहां के शरारती तत्व उसको मारपीट करे और जो पत्रकार उसको देखने जाए, लिखने जाए, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करे. ये वातावरण सर कोई अच्छा नहीं. मेरा अनुरोध सभी राज्यों से रहेगा कि हमारे सभी जो पत्रकार मित्र हैं, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनको हर तरह की सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए. आज लोकसभेत एका प्रस्नाक जाप दितना नागरिक विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी सांगलें की 2014 मेरेन देशात 400 विमानां आशिल्लीं. आयज तांचो आंकडो 644 पावला. दर महिन्याक 2 ते 5 विमानांत वाढ जाता. मार्च 2024 मेरेन विमानाची संख्या 686 इतली जातली अशें तांणी सांगलें. Civil aviation sector, which had only 400 aircraft in 2014, today has increased to almost 644 aircraft, taking into account AOG, aircraft on ground, which today the number stands at roughly at about 140 from the point of view of the scheduled commercial airlines. Most 95% of the aircraft on ground in India today are in their current position because of only one engine supplier, and that is Pratt & Whitney. Whether it is Q400 aircraft, ATR aircraft or Boeing or Airbus. Even though aircraft on ground are 140, our fleet is continuously expanding. From 626 last year, we've gone to a figure of 644. And as of March 2024, with the fleet induction, almost 2 to 5 aircraft per month, we will go to a number of 686. व्ही.एम. साळगावकर कायदो महाविद्यालयाच्या भांगरा उत्सवी वर्सा निमतान एका खासा सुवाळ्याचे आयोजन जालें. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी.व्ही. नागरत्ना, मानाचे सोयरे म्हणून न्यायाधीश महेश सोनक, व्ही.एम. साळगावकर महाविद्यालयाचे व्यवस्थापकीय मंडळातले दत्तराज साळगावकर आणि साळगावकर कायदो महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. शबीर अली ह्या सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. साळगावकर कायदो महाविद्यालयात 70% परस चड चलयो कायद्याचे शिक्षण घेतात आणि साळगावकर कायदो महाविद्यालयाची समानतायेची संकल्पना ह्या दोन्ही मुद्द्यांची न्यायाधीश नागरत्ना हांणी तांच्या उलोवपांत तुस्त केली. Power in Goa guaranteed substantive and multi-party democracy. I must say here that multi-party democracy is one of the basic features of our constitution, and it is only when the multi-party democracy is strengthened that the whole ethos and spirit of democracy would be strengthened not only under the constitution but
in our country as a whole. कायदो सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात फुडे गेल्ले म्हणपी अमेरिका आणि इंग्लंड सारखे देश लेगीत बायलांक ह्या क्षेत्रांनी फुडे येवपाक मान्यताय दिनाशिल्ले ही खेदाची गजाल आसा। आयज न्यायाधीश नागरत्न हांचो तांच्या कायदो क्षेत्रांतल्या योगदाना खातीर भोवमान जाल्ल्या खातीर जाला, पूण दादल्यांनी सदांच बायलांक खंयच्याच क्षेत्रांत मुखार सरपा खातीर झगडपाक बाध्य केला, अशें कायदो क्षेत्रांत बायलांच्या योगदाना विशीं उलयतना न्यायाधीश महेश सोनक हांणी सांगलें। Important milestone in the women's struggle to get a foothold in the legal profession and eventually in judiciary. Bluntly, I would say that men should hang their heads in shame because we forced women to struggle and fight for what was theirs in the first place. But then women can stand tall with their heads held high because despite all the odds, they are on the winning path. Regrettably, we cannot say that the struggle is over. This struggle, according to me, should not be over until we men make amends, change our mindset, shun the stereotyping and gender pigeonholing. This is no longer a struggle between men and women. This is a struggle in which men and women must jointly fight to overcome certain attitudes in certain quarters that still need to be struggled with and ultimately defeated. एनसीसीच्या 75व्या वर्सुकी दिसा निमतान 15 चलयो कॅडेट्स आणि 2 आर्मी अधिकाऱ्यांनी कन्याकुमारी सावन 8 डिसेंबराक सुरू केल्ली सायकल रॅली आयज बांबोळे मिलिटरी कॅम्पाकडेन पावली। उपरांत कमांडंट 2STCचे ब्रिगेडियर AS सावनी हांणी तांकां येवकार दिलो। सायकल रॅलीत वांटेकार जाल्ल्या एका एनसीसी कॅडेट्सान तांच्या रॅली संबंधान माहिती दिली। एनसीसी महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। महिला शक्ति का अभेद्य सफर नाम की यह रैली कन्याकुमारी से शुरू हुई। यह रैली दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फ्लैगिंग की जाएगी। 32 दिन में 3225 किलोमीटर का सफ़र तय कर रही है। लगभग प्रतिदिन 97 किलोमीटर तय करते हुए हम केरला, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र से होते हुए 31 दिसंबर 2023 को गुजरात में प्रविष्टित होंगे। यह सफ़र में हमने INA नेवल एकेडमी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आगे के सफ़र में हम NDA कमांडो ट्रेनिंग स्कूल से मिलने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और अजमेर, उदयपुर, जयपुर से होते हुए 21 जनवरी 2024 को दिल्ली में प्रविष्टित करेंगे। यह सफ़र ने हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया है और हम आप सबके आभारी हैं। राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर भारताक ज्ञान आणि विज्ञाना खातीर वळखतात। केंद्र सरकाराक आध्यात्मिक आणि अर्थीक रूपात भारताक समृद्ध करपाचे आसा। भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारतान दोळे दिपकावपी प्रगती केल्ली आसा। आयच्या नव्या पिळगेक भारताच्या सांस्कृतिक दायजाचो अभिमान आसा। भगवान राम मंदिराचे सपन पुराय जावपाच्या वाटेर आसा, अशें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत सांगलें। प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प कि विकास भी और विरासत भी, इस संकल्पना ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण, कल्चरल रिजुविनेशन की दिशा में विलक्षण प्रयास भी किए और उल्लेखनीय सफलताएं भी प्राप्त की है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय ज्ञान प्रणालियों, परंपराओं और सांस्कृतिक लोकाचार को संरक्षित करने और बढ़ावा देने को जिस तरह से महत्ता प्रदान की है, उसका परिणाम आज विश्व के पटल पर दिखाई देने लगा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग न केवल पुनः प्रशस्त हुआ है, अपितु करोड़ों करोड़ लोगों के आस्था का केंद्र के रूप में भगवान श्री राम का मंदिर 22 जनवरी को मूर्ति स्थापना के साथ में काम उस दिशा में आगे बढ़ेगा। एक नजर कोरोना परिस्थितीचेर। देशात फाटल्या 24 वरांत कोरोनाचे 358 नवे दुयेंती सापडल्यात, जाल्यार 6 जणांक मरण आयलां। केरळात सगळ्यात चड कोरोना दुयेंतींची नोंद जाली। केरळात फाटल्या 24 वरांत 300 नवे कोरोना दुयेंती मेळ्ळ्यात, जाल्यार 3 जणांक मरण आयलां। दक्षिणेकडच्या राज्यात कोरोना दुयेंतींचो आंकडो चड आसा। उत्तर भारतांतल्या राज्यात लेगीत कोरोनाची नवी प्रकरणां दिसून येतात। हरियाणात 1, दिल्ली आणि गुजरातात 11, महाराष्ट्रात 10, तामिळनाडूत 12, तेलंगणात 5, कर्नाटकात 13 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्ली आसा। मुंबईत सध्या कोरोनाच्या 17 दुयेंतींचेर उपचार सुरू आसात। मुंबईत
RT-PCR चाचणी करपाचो निर्णय घेतला अशें भलायकी खात्यान सांगलां. देशात 2669 कोरोनाचे सक्रिय दुयेंती आसात. आनी आता खेळा मळार भारत आनी दक्षिण आफ्रिका हांच्या मदलो मर्यादीत षटकांच्या 3 सामन्याच्या माळेंतलो निमाणो खेळ आयज दक्षिण आफ्रिकेत बॉलँड पार्क हांगासर जाता. दोन्ही पंगडांनी एक खेळ जिखून बरोबरी केल्या. ह्या मेळ्यांतलो आयचो खेळ जिखपी पंगड मालिकेचेर आपल्या नांवाचो शिक्को करतलो. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.